ꯃꯌꯥꯝꯕ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯣꯛ ꯇꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯀꯅꯦꯜ ꯁꯝꯕꯥꯟꯗꯨꯔꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯣꯛ ꯇꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ एपिसोड असिदा पुदर लाक्चरीबा गेस्ट असि यामना स्पेशल होइबा गेस्ट नि हंदकता हैदराबाद ता पांगथोखिबा MNF ता 7 दा माई पाक्तुना मणिपुर की मिंगचेट पुरकपा ngamkhrabi adugumbi maitai chanura amakhakani ladies and gentlemen please welcome Jojo Rajkumari aka Cobra Queen Jojo hanramakada koi impact talk to Manipur ge studio se taram nokchiri Jojo thank you hoi aduga khoi gi entire impact family gi mai kai dagi handakna Jojo na mai paktuna khoi gi Manipur gi laurel purakpa ngamkhiba se sigi damakta se Jojo gi mai kai da khoina congratulations hai wa hi thank you ado Jojo khoi gi wari watai se hodok poina khoina Jojo dagi khangjening base matau karamna khoi combat fighting sports sing se martial arts sports sing se sida Jojo na kamaina khong thangjen bi kiba ha ba do sandana wari review ne I 2007 dagi I kickboxing I background se kickboxing ne aduda I hana keno taw dance hana tamame I dancer ne aduga I pam ba se hana di interest ogi deba the imanabi ma I friend mogi mayum sida I coach se Rohit Gender kawe na chawdagi ne ado ma se thamma kana class tawbane ba aduda I sum yum gi hotel gi kai gi ising hon badum chabada moina kawa thinbe sum yengba nungai bado makhon ga tabada da aduda I amta yenge ne noi group to uppa kan da ina aina uppa kan yengbe thinbe am nungai I oina so hinai ba adu sarna nang oina so hinai nang yengba nang so sema thokani nang hayeng di class la wai I akhoi ma da hare mama na yadre nupi moi di nupi mai gi thabak to tawraga layo adumai hairak pade I som ozaduna so ingon da interest be silakboda adai dance tambodu su ning thowong dagi moirang ta nau chapagi adum hadi dance sum tamjaba tamma pamjaraga su khara kano tawjadaba mama moina yaraga so aduda I ambasi lon chale ising hon ba sara ga dum sanare dagi kawa thinbase hafta amadagi dum phajana I haireba ko haibasida adai oina su oibane oi gi punch am kalle ba ige adu sarjina na mama da haige state level na man na chawda khamam da le har ko khapu khamam da ada aina ang tang ni thokninge su yenge am da kamai tawbani yenge da khama sida mana haire idom cha smaina thonje ang tang chang sen se si sida noina pame phare pamdre phare ara khama se yeng aini yamandabadagi chatpasida aina mi je ani ahum funara kanda goals lawe daga best fighter su tai ba hambada hambada best fighter su tai ba nupi ge 48 kg ne ba ge adu dagi khoma mo je prize ka phamu gu mayam na su oja sing jury do lai ba oja sing dina su asnang ngang si sema thongni aina oina thimda nupi jury dagi hena lantho kanda henki ga loi pai thoeba aina thinbada adai ozaduna se sema thoni da maina tawraga 2015 13 buk sai kickboxing sanare aduga sardo mai hadi family condition ya da bai wai ba sardo adai ma sarta singdo fee biba amda pibirak tre mana sarta singduna so adai akhoi yum da muk thama kan da sarjo ai gi mateng yam pangi akhoi ma ga low khaw chatmina ba ai gi tournament pubina ba adai gi paisa lai da na je kano ka da kap lai ba se adu mai gi paisa na ga pubiraga tournament hydra kano da delhi da ga chatpa ga se mana dum pubi national chatpa se adagi dumaina khoi mateng pangame adagi ma se family condition ya da adagi ma do sanaba lepage to ge nang gi su kano tawjaro nang apam do tawjaro sar na dumaina bor pibirame adu da ye se asam da khoi uncle manak ta chatle aduga angang sing class tawre adu matam da ipek sanaba lepe ba ko angang sing class puraga khoi uncle do kano oiba ki wusu gi course oiba asam da pura lai aduga 2017 gi last week che sida aina FB da video post ama thakano video ma thagat lebo ko thagaba se kibek lafum rakta bora da laingoi hala kin na thinba ma aina Facebook ta thagat bane adada sar freng je sijina message thare nang sanaba angang la ma ne har kan da dumaina adadi Manipur da smaina MMA khangbra hai khangye adaga adum UFC do khangbra hai khangye Manipur da han boina sinduri nupi fighter laite nang interest lai brasine ba kainu Manipur si sinduri ai ngai eba ko
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯤꯅ ꯀꯤꯅꯕ ꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯊꯥꯖꯗꯕꯗꯣ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯂꯤꯡ ꯂꯩꯇꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯆꯥꯡ ꯁꯦꯡꯒꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯣ ꯏꯊꯟ ꯂꯩꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯡ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ MMAꯁꯦ ꯃꯥꯅ puthhorakpaneba adumaina tawraga thokanda adumaina adum makha chathagre hoi sir frank na pushan birba dagi MMA na introduce tawgrebo ado hojik kickboxing gi sanga ba chahi ga mat kickboxing sana birame ko kenu jojona adagi MMA da mu lakpase sida kari kari difficulties khudong chada ba kai kai differences ti thingnai khudong chada ba je yamna change taweba ko amadu hamba sanabu di second round minute ahum phuna bayawi mai mai gi ko ani phuna bara yawe ba round amda sigi namu round manga round ahum aduga minute manga manga phunai ba adugi sangtorak pa gi masing strength lairak na ba honarak ba adai training ju hard oina tawdaba yade adagi diet chu yam khetnai ba diet chu manage tawdaba yadaba adagi akhoi si manipur adi dum player sing ja ayambana awaba imung de horakpa nga tanina chaba na problem oi ba adu akhoi gi tungan ba maitai gi khangba kanbam di dum yawraga so adugi khangba kanba duga chabu panara di mina phubina ba lairoi de ne ba adugi difference to adu da khena ba khara haine sum akhoi du sum hainai dana khoi maitai se warrior blood ne kai hoi anuma hamang da su adum haine mayang ko akhoi gi jinjak khangba mina ngari jaba mini kaino moi ne su diet ke le khanga abane hoi wari sunu ngari ado jojo marak thatna akhoi na khangning ba se ko akhoi gi manipur sida di MMA mixed martial art haiba se kitang ano boina mayam ne khang da boina leiri khangna bo ya amasu leire ko hose ado jojo dagi akhoi sida la ingai sa akhoi jojo dagi akhoi khangning ba se mixed martial art se kari oidoino haiba se kitang samlo tak pi mixed martial art se adi loina sure game se ambada boxing mothai adum kickboxing adum yawde yadaba pot ne ko main oina wrestling ga BJJ na grab chappa gripping chatpa adagi lok tabado aina hatak ka tawgiba ambar do adugumba sina main oiba ko MMA da de hojiki oina di boxing je yamna UFC da di khutta loisinabi oina ore matam matam dugi chatnabi adum thogle eba ko ado hojiki BJJ haiba che aduga wrestling je si ani je yawdraga di dum mothai gi su mathau tai ba ko adu da su BJJ gi ground je di akoi India manung da budi khara adum kawa thinba adum boxing ane mothai bla pun gi ba su kai de ba atopa country je chakhi da di hojiki BJJ je yawda di ya de ba phanala aina point phanayam hela su lo ongtang mana line adum ta thogi dam aina phanayam kaw gi ba point henge sing da dum lok ta gi da man dum ka de ne ba adan si maru oi ba hoi habdi tongan ba martial art ki game mayam sulbang punchen doine ba adu side ekhoi na khangjaning ba se whether it's appropriate or not ko akhoi gi maitai gi oina so khoi thang ta kaina khoi martial art mayam se leidna tongan ba move mayam khak su leidna ko sigi move sing sidi akhoi keno da noma future daga ko haiba jojo hoina heng mai keno tawra kanda hena keno se phanga kanda sigum bagi magi thang ta gi move mayam se introduce to bagi opportunity di leigedra sigi se thang ta se si je dum akoi mama pokpa kano se baba pupu se si je thang ta gi manipur gi thang thawban ni mai na mama ngai gi thang ta gi mi yamna maming chatlam bane adu thang ta se yai ba ko utpa adu tar ga su tanja phangaga tambam su mathau tai khetnai go game se haidi akoina MMA sanaraga atopa yam tas tawini na game se adu thang ta gi su mai gi tongan ba aruba thang ta su yam lu bane technique yam lu bane thang ta su aduna tamba ma mathau tai moina special oina ula u ga hai kan da go dumai utpai ye koina tamba mathau tai hoi taba sem lungai je ado jojo hojik akoina jojo dai khangjaning base hojik jojo se kadai da train tawbiri kanagi makha da tumaina train tawbiri ha ai je RMX gym Roshan Mainam gi gym da mai gi makha da tawjari adum continuously every day dum train tawri taw ado jojo na hojik foggi lai ba journey se sisida habdi tongan ba oza guru mi am se panbiri ko rohit janer dagi horaka tongan me am panbiri ar sigi ate kana oza guru kana gi makha da di jojo se train tawbiri ai kana gi makha da tambiri ha do sahibiram train je aina main oiba da ko
ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯣꯍꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯔ ꯔꯣꯁꯟ ꯃꯩꯅꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯤꯝ ꯀꯣ ꯖꯤꯝ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯩꯅ MMA ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯐ꯭ꯔꯦꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯤꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯥꯔꯗꯤꯑꯣꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯅꯧꯔꯦꯝꯊꯣꯡꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯖꯤꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯥꯔꯗꯨꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯠ ꯐꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯦꯛꯁ ꯃꯈꯥꯗꯀꯣ ꯁꯤꯠ ꯐꯤꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯖꯤꯝꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯁꯥꯟꯅ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯔꯗꯤꯑꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣꯆ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨꯝ like every other game jojo khoi diet se amne important ore itna ko hojik as a MMA fighter diet ti kari kari chabi diet kamaina maintain to bi have to phone do diet che adum akhoina weight chinging di ko adum chak sare adagi akhoi gi hojik thoiba adum hidak protein nungtin adum mele aduga yam maroba haidi vegetable na ayamba loin chai aduga vegetable isana thau thum chadrabani na ko practice tawudasu isada nungayeba wadreba aduga ahenba haidi kai chadurige adum haira adum charne adagi vitamin gumba khra tha ani kholani do mind tawraga aduga practice ta oina isada kalhanba practice to bus de koi gym da su haibiri ko adum normal la koi na gym sanari ba ko de weight sanari ba se sumaina cardio cheli ba kholi ba mayam to bus sumaina sanari ba trage MMA gi wen de tongan ba practice daily practice se tongan na kari kari akoi na to practice se adum pung 7 da gi haurane ado 10 da dum lore aduga evening na 3 da hauraga 7 da lore adu marak da akoi na game kano hambada workout se tawrani na aduga mu boxing class am tore mu thai class last ta bjj aduga akoi stretching tawrani adumai loisilani aduga evening da na cardio tawrani adum isagi kanna ba adum matam adum koi rule khaido eba khoi jojo wari su nungai ni ko aduga khoina sum tajaba matam da jojo you have been struggling a lot in this journey ko struggle ya ma khaksu face tawre na tai ko de nungai ba moment me am khaksu yorangani the struggle ki moment se sikitang share to biram ga de khoi da su yam nungai jan nungai ba haise hojik ta bo khra nungai ra ba nungai ba si su yodri sai hotna ba ai hogolak pa da ngai ri hadi yamna hena kaino to bo oidri ba ai hogolak pa da ngai ni na aiju matham mathang mai pak na ba medal long na ba su hotna duni adugi hotna dugi marak sida ingon da depend do paisa ne maru ori je de ko ju fight ama chapa matam na ne la ama makhai ani di dum change ba akhoi diet tawbada dieting tawbada adagi flight chatlam dai gi pressure ne adagi paisa gi depend adagi akhoi di senar ga yumda su tasen haiba ngamdre bai de hadi akhoi mana hotel phame baba na dum mai fu sara ga hana gari thorame hoji thauba ngamdre ba ko adumaina adagi moi mabani gi su aina dum paisa hulli ba thage hadi hidak chana ba khona ba 2018 bukti akhoi chiche ga chiche na pubirame ba pibirame ba adi masu hojiti keno su tawrabani na mayum ban kho tawramni na hadi mi family ma gi nupa habla itei ma bani na dum support tawraga la amme moina di dum tawre e ai si leite da pire adu so aina haiba ngamdre ba hadi macha so ahum su jilamni na depend tawbo do adi mi su yum ma pali ni ngam aina haiba do aingon da ai so angang oirak tam ikai jara go dai thanda adu ai se business tawba haurage na se nga moirang di ngau yoni phi mo yoni ikai yo khangdre ba ala ko mi de dum yon sin bi ni adu moina so ai do mai hotna ba ikai ba khangdab do amarom da de moi nungsi ne dum tawbi ba ko adum leibi di ba imane bi sing nungsi moi ai dum support tawi ba paisa mok pang da support na change tawra ka na mateng bang bi ra ko do yam harawe da lockdown manung je na ina kendan ja hing tum da bi sa haure adugi saw be saving do nai ki mamang gi fight dum yam kanai ko ingonda adumai na tawra kanda suwar aduga mayangi manana ba dress set ya roi adai dum isana sujaraga hadi mi na phajaba sela hadi mi mirak tilini ko dress set ba matam na jo moiga manana set na ba tan na dine dum mi na asnang wai je kai de wai no man da do hadi moina imana ba sing na hani khoi mung je paisa parang jo na tori mo wong je paisa pa yo ma cha ma su ma le jine ba aduga yeng ro kan asnang di yam thi na nang tarom bi da khoi nga ye hede mana hadi mana na ba na na bu set ta ba yar mi mi yak tila ba ni na so do go mai problem se am lai da
조조기 시기 스트러글기 와리세 ꯌꯥꯝꯅ 인스파이링 ꯁꯨ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯔꯥꯏꯕꯛꯁꯦ ꯂꯦꯞꯆꯔꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯖꯣꯖꯣ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯖꯣꯖꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯖꯣꯖꯣꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ Notice ahanba oina RBI na regulate toba amasung Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of India na Surface Act 2002 gi makada financial institution ama oina sakhangkraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All mission gi makada subsidized home loan pibada mangjil thariba Panthoibi Housing Finance Company Limited amadi masigi sister company singi Guwahati yauna branch tarahumdoi hangdokchare chahi 13 ki khongchata lakraba Panthoibi Housing Finance Company Limited tagi miyamna financial facilities sing lowiranaba ningsingjari Panthoibi Housing Finance Company Limited and its sisters companies Uripok Taurambam Laikai. Welcome back. Adom yengbiribasi Impact Talk to Manipur ni. Break ki mamangda khoi Jojoga magi life struggle gi maramda khoi na wari watai myama sanazagre. Makhata ba wari waina Jojo dagi khoi na khangjaning ba se Jojo. Jojo se hojik fawboda khoi achievement se kari achievement di laikre achievement ki tapan views. MMA gi oina aije medal ahum di lore manga thokpada ani ma laudre ahum me kari achievement oidino Jojo. adum akoigidi mi amadege hena funa debako aduna adum goal oina ahum lawre hoi adugo Jojo akoina yamna khangjaning ba amakhak leibako haibadi Jojo akoina Jojo gi designation gumba yengba matam sida kai hani Jojo da pro MMA fighter haibase Jojo da dum pallebako ado pro haibase karamba matam da player amas MMA gi player amas karamba matam da kari criteria fulfill tawra kanda koi pro haiba wa haise sigi MMA fighter sigi mamang sida hap ka doino haibado aduso haibiramunis pro sang base mina yeng hadi sanadaba mi pro khang busu yabako khangdaba mina so hadi MMA sanai ni chamana boina ningebako pro amateur khangdaba mina de ada amateur haijina akogi sim guard uppakanda ko sin adi ishada body da khara dum magi shape oina ba uppado aduduna amateur kawe aduga pro sina pra amata hadi aina hanta phunai do adu mainam to pra open group tang uppa asi amateur ga pro ga khena ba si jine ba Jojo di hojik magi guard mayam se amata yawdo bida dum phasna phunarabani banatra hoi yam nungai se ado Jojo dagi akhoina khangning ba se haibadi ngomang da su khara di panbi khre ko kogi maitai society se Manipuri societies da nupi amoina sigi field se changa ko matam da kari difficulties kadi face to bi rei as a MMA fighter amoina theng no base awa base dum theng nei ba ko haji mayam na oi su oi roi da bada adegi dum hujik su dum hai yoram gani dum oi ro sai luisin gini hai ba su ko mi je makhan mana de dana thagat pirak pu shaw ya de adu aingon da budi saw ba moina hai rai da aingon da di hana hotna ning ba ai thongna ha pi ri ne na khalle ba ko aduga lambi chapa matam da hadi aina marks ka lakthoga ai khangam boi ta as phubi rakchane he hauruno haiba yawe aduga khangdaba mina ga de asum nupi ni na ko ai cycle thauraga dum chatleba adi gym chapa adi dum hangaranda second da chatle second yadraga khong chap yawe aduga imanaba sing daga kauraga ikai ko ai ngasi di chat ngamdre khong na ta lobi balao ga je adum moi su nungsi adum lakpi ba ko adusu toina hajla di moina di thinbi gi har ai ikai ba yawe ba adai che khong na khaw chau du khong na chat pa chawe adagi yumlom na adagi ama man di nang kai je chalen da kasum ta di man thile hai ba di mama moi du su ai di chahi ani ahum je ai kai chari ge kholi ge hanghan de baina ai am ta wati noi dum kanu to na moi da su matha songsa san ding asi buk to moi na jo ai nupi am na haibadi ren am da lai ni hadi tamba ngam na te dana phataba chat pa yawi phaba chat pa yawi dana ada khoma moi na ngasi buk ta ngon ai thaja ba ge
nung hanjilaba khotlaba hangbajo hangdiba kaina aina aranbado chatrabnina trust lay ho 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 aduga lambi chapa matamda laknarak pa yaw aina khumam dem ta adum ngangja ho sanoida kanagumba atopa angang nupi sanaba yawba leiba ko thajidoro kausiloro thaidi nupa ga nupi ga je phanarak sana taraga jo khetnaba dum lekani ba hadi nisha chaba yorongani yoroma manada bi tuminna akhona hobidrdi moi dum tumin le hodine ba adumaina thiengnaba myam yawe dagi lambi daga thatlak pa ga yawe ko aina phajana chum chum chalo nachan nacha nga tani ga dum aina hairamba yawe do moi adugi wahaiduna ko moi da jo dum halla sakhiba yawe ba sigi matang kita Jojo gi discipline sisu yamna mami taina khanjai habdi as a MMA fighter amoine you can do it dubu matang matam chadra adu mayamna ko mayamna hangbada nang case ta phunai sumaina lambi da mina horakpada sathiram du male haiga adu taude ba ide hadi fighter amo oitardi isagi rule ma nana chakadumne de respect thangudumne hekta ai masai sanare adu toren hekta mu aga ponga chapasu mathau ta de ba akoina phajarba nga igemi loina tamnarakdine ba ko adana dum moina phana la nupana khanaba haura asu aide phajana nupi ne gyantana na chana che ne haiga se siloraba ne sidai makha taningai leite ba yana fazaba wakaloni Jojo yam tamjani ngai ni ko Jojo wari se makha tarak poina Jojo se India gi manung amasung India gi tongan tongan mapan kya amada chalure ko mafam kya amada aro sida thengner pa awanungai sing de kitang pongdam biram awanungai se sum pingai de journey chat pa se horok pani na ingon mi di ki der hadi lon ba haigira haira ko ai just ai fight to chatlaga go medal lorok pa adu de hen ai journey chat pa da ingon da awa ba nungai ta ba adum ai di manage to dum tawre warasu dum khang tam ni upai leite adugumba kaim leite ingonda do ngasi bawda Jojo gi life sida kwaidagi happiest moment oi ki basidi kari moment oi ki Jojo khwaidi nungai bese nungai bese ai hantak medal lora aga hadi manipur da lai mayam sina yamna hadi kano tawbibudo support tawbibudo hanai de so hena tawi ko adu tar so hena hantak ne hena tawbiraga hekte adum thengna bodo amado aigi wari do moina dum ai kausil libi bodo adumaina hen adoin tawrobodo ai amuke hen ne chana bu jam thuna thokning medal thuna lawni aduna happiest moment oi gi ko adu sigi sanaba ge khoi gi winning moment gi matang sa khoin tam jai guys de hang da be ba question am khak lai akoina Jojo se sam uzaba matam da ko Dubai gi fight si da bu oi re champion oi aba kanda adagi handak ta Hyderabad ta sana gi ba championship si da oi tar so Jojo na champion se oraba matam da one of the signature thing about Jojo is that Jojo se khoi gi salai taret ki firan se pair kanda khoi gi kajing lai se dum uppe ba ko kade win ora kanda so kajing lai sigi significance se kari oi doina kajing lai se ai se hadi mamangai gi wari da khamba thaibi haiba amsaidana moirang gi oina ko adui mathak da aine khwai gi pame kajing lai se hadi moirang da su po uramni na ko hadi maitai gi oiba sum Mane aiju aigi nickname thon ba matam da korba queen haina thon ba queen gi crown je uppado asi siga su chana ba su ore ithanda fight chat lamdai gi se mamang gi Dubai chat lamdai se aina sum khale ba ai se kai gum maitai ai se thok ti je atopa country da ni thok ti je ai ji maitai macha ne de Manipur macha mani adu de ai Manipur gi sak amadi takpham thoktra adu kari upo phaje ai salai yeglengan yan jira phajade sine adu ai je sikajeng nei join upa ga salai smain to bana sinin ai sana thokjarak ba kok ne ba ko mi kanam tana kaino torok pa nate ba ai ne kajeng nei jo ai yam pamja ba ko ai anga oi ngai de jo jagoi dum chade ba moirang lai harau ba da adu maina tawraga khalla kan ai ne ko Manipur se kamaina ming chakta am sigi har kan da maina tawgi ban yam nungai Jojo na asum da mapan lam da tongan habadi lairiva fighter nupi khangde nupa khangde dum laidana ko sumaina tak pasi yaudri dana adi phuna ore grong long chale ai ju hadi moina ba oida bagi adi adugi su oramani ko adu da ithan dai gi kokta lakja bani ko ai ji kamain tak si ge sakse Manipur ba chane haiba je adi moina ju adu upama tam da ai je yamna support tawbi ba ko adum mage MFL Sabel gi kangu duna hadi Alexa hadi MFL link liba ko ai makok se sisina mana dum hai fight e kum thaba loibaga aduga Tiger Shop
की कदगी तैगर शॉप ममादो मैम दो अदुनबो हेक कुमथाबो अइंगोंद कोले अदगी मोई फैमिली तैगर शॉप मोगी केनोनेबा CMFL से मोने पुथोकपनेबको अदो मागी मनाव पिनगा अइंगोंद कौंसिलर कोरबा कुइन नंगदी असेंगमनि मोगी असेंग रानी ने का हाय कुइन असेंगमनि का हाय गमोइना अदुगा मोन हंगे सी आइगी सी जे थोलकपदा आइना सेटपसे सिदा क्राउड से लोय चिंगसिले इंडिया लेबा सिंगजे नंग लोय चिंगसिले अदुगा हाय सिगी फाइट 7 सिगी ओइना नंगना लोयना कनो तौरे रानी ओइरे खोले याम फजना को नंगना थोलकपदो मी व्यू जे लोयरे हायरे कोइना सिदगी मैतै मचा मोइना सिदगी येंगजबा मतमदसु अखोइदसु खांगौदना यामना प्राउड फील तौबदो जोजो ना गदुमाइना सलाइटेड का हाइबीबा अदगी गजेंग लेगो पीबसे मखाताना सु तौबिरो हाइजगे जोजो अदुगा जोजो ना अखोइगी पोकनाफम लमदम मोइरांग से पनबिरिङै सिदा हंगदब यादब क्वेश्चन अमखक लेगेको जोजो की लमदम से ताकपिरेको इमा बाबा की मिंग या इचिले नाव कया पोकफिगे हाबदो अदस कितंग हाइबिरम आई बाबा की ममिंग सिना राजकुमार बीरेन सिंह अदु ममागिना राजकुमार योंगबी विदेशिनी है अदुगा खै अहन अखोइ चेने निरूपमा आइनाको अदुगा अखोइ दाने याइमने अखोइ दादि लैखिद्रेबको अदुगा आइना अतोम्बी ओके होय अदु मखा तारक पोइना जोजो अखोइ तोंगान बस मूव मे अमखक लैदना को अखोइ MMA फाइटिंग सिदा कगिनो हैबदि तोंगान मार्शल आर्ट की गेम मयाम सलोइमा पुंजलगा फाइट तौरकपनिना अदो जोजो की होइनादि सिग्नेचर मूव कुमसे लैब्रा लैरगा दिकरि होइदों अईगिदी हंतक अइना तौखिबदो आम्बार लोक से सिजे अइना MMA सनरकोदेगी अइना ख्वाइदगी नुंगाइबा पोट ओइगिबा करम कांदा तादुइनो चाही 2018 दैना 21 बु सनरको चाही उमरी जे अई फाइट अमददा तेनो तौबो ngamदेबा फजना उथोकपा ngamदेबको अइना हंतक से दम करम कांदा तादुइनो अई अदुम चटपा मतमदसु को अई सिगी लोक से इसाना दुम ताने जे वखंद सी पोट से तौरगे से दुम खनग्रेबा अदो अने ख्वाइदे पाम पोतो तागरे दुगा हंदक तासु तारे अमसुं चैंपियन सिसु लौबी लाइबको याम नुंगाइ जे जोजो अदुगा हजिक फाउबदा जोजो तोंगान ब पृथ्वी मफमदगी लाकपा फाइटर्स म्याम खक जोजो गसु दुम फाइट तौबिरेको दि कॉम्पीट तौमिन अदु जोजो नसु विन तौबि अदु विन तौबिरकपसिदा ख्वाइदगी टफेस्ट ओइगिबा फाइटर्स दि कना ओइगे आई ममांगी दुबई गिदो पूजा तुमार से माजे 1 चैंपियन की मरीरक्ता मा सरुक यारबा नुपीनेबा मागा सनबसिदा आइसे प्रैक्टिस तौबसे मीगी उदे आइ थोपा मंगाव होगी टाइपता को खरा चा ओइदो चैंपियन होगी को खरा चा ओइदो दोने आइन तौइसे मी उदे दे मीने ngang अमता मवा लौगिदे अदगी आइना तोपा क्लास एक्स्ट्रा चटलसु हादि एक्स्ट्रा चपा मतमदा सम जिम अमदा क्लास लाक्तबा मतमदा ngang यारसु को आई खुमने कैम हाइदि कैनोदा आई फत अतोपा अरान चपना आई प्रैक्टिस तोंगान एक्स्ट्रा तौजबने ने खनगिबा यायको अदु मतमदो अदु मागिददि आई फजना फुल से फजना तवे होय कोमबैसिना मु माना आइना थोयेबको फाइट से सेंगना हारगदि अतो दुबई गी जे लोइनमक मयाम व्यू अदे कमेंट दे कदि इंडिया की कमेंट थारै मयाम जा अदु माना सीनियर ओइगिबगी जज सिंगना मोइन मनुंग दे रूल तो कमा पिथोखरे को अदु फाइट येमो मतम दे माना कमाइ ngami नोइना मासु इकाय एंगोंदा कौबसु ngam आइना कारेन मादि नोन थारा लैरबनेबा मंगोंदा खुतंग लौ आई पुंगक ngakपनेबा अदु माइना दो आई अहमबसु दुमाइना दुबई चपाइना माइना इंटरनेशनल अहमब ओइबगी को आइना लैरिबा दुम अम्बा की अदगी MFL दो आइना दुम रेस्पेक्ट सु तौइ को जे आइना साउरुबा मतमदा आई प्लेयर अमने हार आई फजना रेस्पेक्ट तोरमगा मरे येतबिदा दुम खुरमगा दुम रिंग दे कुमथारेबा चांस मयाम लैरिसिबो आइना माने होय सिगी वखलोन सु याम तमजनिङाइ निको अदो मथंग से जो वारी से मका थरक पोइना खोगी MMA फाइटर्स याम मखक पृथ्वीदगी थोखरेको सिगी सिदा जोजो ना ख्वाइदगी इंस्पायर तौगिबा फाइटर्स दि कना होइगनी अइना ख्वाइदा पामबसे हजिसु दुम पामे एंजेलिना ली हैना 1 चैंपियन गे मागी गैपिंग मागी लोक से तो मागी मूवमेंट मागी मवोंग से यामना हाइदि अइंगोंदे याम चानबदो अदुमाइना अदगी आइना हंतक तागिबा लोकतुसु माना यामना तौबो पोटनेबा दum मागी अदुम आई फाइट चलमदाइसु फाइट थोमदाइसु माई वीडियो अदुम येंग कमाइन तौनो खबर दुगा नुपादना कॉर्नर मेगर हाबदी सेल्फ टॉट खरसु यावदोइने नत्रा हाबदी कोगी खाइनी फिगर मयाम सिगी मागी मूव सिना कमाइन कॉर्नर मेगर दा आइना पामसिना को मादी व्यू याम चिंगसिन बाहिबा दि माई क्रॉट
UFC चे मा याउद्रदि UFC ममिंग लैररोइबा हादि वरिनिको हादि आइने खंजबदको हादि माना व्यू चिंचिनबा मी फाबा हैबा खोटबा अदि मंगोंदे छु तमजानिंगा याम लैदा होय अदो हजिक फोकी ओइनेदि चैंपियनशिप में आमकक्सदे हिसु चैंपियन ओइरगा जोजो से लाक्पिरिको अदो फ्यूचर प्लान ओइनेदि जोजो करी करी तौगे खली कंगले पाके ओइनेसु करी तौगे खली हाबिरम आई प्लान जे जोम आई हजिक के ओइनदि वन जे सि योबा अदुगा होय UFC योबा ngमगदि आई सुम अयामबनको वन योनबा ngतनिना अदो वन बु योगदि UFC जु कशुंग नतबा ओइना खलक्तुनेको अदु माइना मखा ताना अदुगा आइना सनाबा दुम आइना ngमिगै आइना इसा कलिगै दि सनारनि अदुगा सनाबा लेपा मतुंग सुम MMA से मणिपुर दा लेबा मेन ओइना आइदि नुपीगे ओइना स्कूल ओइना हांगेना खले नुपीगे ओइना क्लास ओइना हांगेन खले आइना सनाबा लेपा कांदा इम्पैक्ट टीवी की माइकई दगी अदु माइ पाकपो ओइबियो हाइजरी सो अरु जोजो अखोय MMA से नौरी बनिना को हाबदि अंगांग सिंग से MMA जोजो यामनदि पॉपुलर ओखलै को अखोय यूथ मरक सिदा को अदो याम नौरी बनिना अंगांग सिंग सिदा गाइडेंस वाटपा कदाइ द चला कांदा अखोय MMA से तमगदोइनो कनागे मखा तमगदोइनो हाइन खंगदबा कंगाउनबा अंगांग मयाम खक लेरिबो को सिगसे मखोय कनादगी गाइडेंस लौरगदि MMA मसाना से चंगबा यागनी हाबदुसु फोंदोपिरम MMA से होजे मणिपुर दी क्लास जिम से अनि अहुम लैरेबको अदुदी अखोइना नंग सिदा सनबा लाओ अखोइ जिम द लाओ अदगी असोम जिम द चलो हाइबगी अदुदी मथौ तादेबको हदि मसाना पामजबदो हदि अखोइगी जिम लैरे जिम मणिपुर दा होजिकति अहुम लैरबने दुई मसागी अपाम मफमदुदा हदि जिम दम मिंग पनबिरमुने मिंग से KMMS मा अदो स्टेक अदुगा RMAX जिम अहुम जे दुम MMA फजना तौबनेबको अदुदा कनो हदि जिम अहुम सिदा माना कंफर्टेबल नोइबमदा दुम चंगबा कैसु कायदा आइना नंग सी जिम सि ला मसाना आई सी जिम सि चंगनिंगे हाइबदो अदु हाइबदि अखोइ जिम दा सु कौसिनबसु कनो तौदेबको माइगी चनबदो माइ कन्वीनियंस माइ चनबदो दुम चंगहनिंगे दुदि याम नुंगाइजे जोजो से अखोइ वरि साना जनिंगबदि मयाम खक लेरिबने अदुबु काय हाइबा तारे अखोइगी इम्पैक्ट टॉक टू मणिपुर से अकक्नबा मतम ओइबनिना कोइना मेन पांगोइनबगी मतम से फंगोइदोरि जोजो अदुबु लोसिलकपैसा जोजो दगी अखोइना हायन जनिंगबसे हाइबदि इंखलाइबा स्पोर्ट्स प्लेयर नहा सिंग इंस्पायरिंग MMA फाइटर सिंग सिदा जोजो ना करी मैसेज पिनिंगे जोजो MMA फाइटर सिंग नत्रसु प्लेयर सिंग दा दुम क्लब यूथ ता आइना हाइजनिंगबदि को हदि इमा इपा वारे हाइना डिपेंड तौदसु हदि इसा ना होटनबा ngमदि हदि सुबा ngमदि हदि मतम द रूल दो खाइदो एदना अदुगा यूम द डिपेंड तौदु ngमनबा होटनगदु खांगबा कलिगे मियुने आइना वरक पसे जु वराइने हिंग तुमनबि दे कप्पना हदि मसन सिधरकपा सना चट ngमददना दे नुंगाला सना लाक्तबि ngangbagi प्रेशर अदुइ ngमनबा चट लौदबा दे नोम हे क्लास लेफौबदा आई सनाबा मयेंग तारबा आइना खनबजु हायबा अदुगुम मयाम दो थेंगनर काननि ngasi चैंपियन ओइबा ngमिसे अदुना इसादा लेरिसिदे होटनरो अदुगा खांगबा कल्लो अदुगा मीना ngangu wathi tadaba nang toi thobuk to oiroi haiba poto oini khalla kanda sanabiyo sine हम नुंगाइजे जोजो गी सिगुम ममन यामलबा मेसेजेस सो खोगी इंखलाइबा नहा सिंगसिदा सु लोइनमक योबसो इस्नो हाइजरी याम नुंगाइजे जोजो गी चिल्लेबा मतम क्या काइथोपिदना इम्पैक्ट टॉक टू मणिपुर गे स्टूडियो से लेंबिरकना ngaktang ओइरबस खोइगा फुकमेन पाउमेन नबा फंगबगी तंजा पिबिबसे जोजो बु हाइनिंगाइ लेटना थागा थैंक यू इम्पैक्ट टीवी बु मसीगा लोइनेना ngasi एपिसोड टॉक टू मणिपुर मतंग स्वाइसे लोइजरे एखोगी प्रोग्राम करम तौबिबगे हाइबदु सुक्सोइ सोइदना फोंदोपिरो मथंगी एपिसोड ता अनो पर्सनालिटी अमगा लोइनेना खोइ हंजरके ngasi दमकदी मयामदगी कायनबा याथंगनी जरी पिनबिरसी